Ndongeye ndabashuhuje inshuti bakunzi bacu mudahwema kubana natwe, mudahwema kutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi, bakunzi ba Iramiro TV. Njye ndi Alex Mbarushimana. Uyu munsi tubazaniye inkuru yavuzwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Yavuze ko mugenzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi nta ruhare agira mu gukemura ikibazo cy'abarwanyi ba M23 kandi nyamara nta bigoye bo basaba. Ikibazo cya M23 ndetse n'iby'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni kimwe mu byo Perezida Yoweri Kaguta Museveni aherutse kugarukaho mu kiganiro yatanze kigaruka ku mateka y'ibibazo biri mu karere. Perezida Museveni yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke kandi bifite imizi mu mateka y'iki gihugu, cyane cyane mu byemezo byagiye bifatwa n'abo mu burengerazuba bw'isi birimo no kwica Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko uku guhuzagurika kwa Congo no kutagira ubuyobozi n'inzego z'umutekano zihamye byatumye muri iki gihugu havuka imitwe myinshi y'iterabwoba ikorera muri iki gihugu. Yavuze ko ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo budakwiye kwitiranya M23 n'indi mitwe kuko yo ifite impamvu zumvikana kandi zituma ikomeza kurwana. Yagize ati M23 ni ikibazo cya politiki gishobora gukemuka kandi gishobora gukemurwa n'ibiganiro kuko yo ntikeneye ibihambaye nko gusangira ubutegetsi n'ibindi. Akomeza avuga ko ibi byose mu bushake bwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yabikemura kuko nta kigoye kibirimo. Museveni yavuze ko atumva impamvu ibi bikomeza kuba ikibazo. Yavuze ko nyuma yo kumva ibyo M23 ishaka yagerageje kumvisha Antoine Felix Tshisekedi ko akwiriye kumvikana nayo. Ati turashishikariza Antoine Felix Tshisekedi tumubwira tuti ushobora kumvikana n'abo bantu. Iyo baza kuba badashaka amahoro twari kubafata nk'abarwanyi badashaka amahoro ndetse tukabarwanya. Kuki utabaha bimwe mu byo bashaka babyanga noneho tugashakira hamwe umuti? Ariko agasubiza agira ati bakwiriye kuza ubundi tukaganira ibyo ngibyo nyuma. Ngaho nguko bakunzi ba Iramiro TV, ibyo amakimbirane n'umutekano muke bigaragara mu burasirazuba bwa Congo uko bimeze nuko mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni yabivuzeho. Kwibutse ko niba utarakora subscribe ngo we mu banyamuryango ba Iramiro TV wakerewe kandi uri gutinda cyane, wakabaye usangiza abandi bakaza bose hamwe tukajya tubagerezaho amakuru ku gihe. Ndabashimiye, ciao ciao.